Are you the best? Compete with the best. If there is no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Mahewu Podcast. Igama Mahewu ngokwambatha umthiyo sotsikazi ugubhile makhona sitele nesandla mina ngiyenela. Ingurumbayi, ingarabethi, mfana wawudla fish kodwa khona ngithanda ama fish and chips. Mfana ngidla ama inkukhu kodwa khona ngithanda ikhedakhe. Lo ngithanda khona ngithanda nje ushukela ngokhotha phansi. Mina nami sifana nefone nesim card into ezokwazi ukuhlukanisa. Ngithi mina kushunquthuli odzake bathi abanye uye sabeka. Njengoba sikhona ke bakithi la Olundi. Kwi Mahewu Podcast. Nodokotela wami bathi udokotela Ntshangase uSimphiwe, the young dude owabele wathi yena akafuna ukwenza izinto lezi abantu abathi fanele beze elokazenzile, wathi ufuna ukwenza le inhliziyo yakhe emdonsela kuyona. Kuningi engifuna ukumbuza ngakho kodwa aqale ayichazela. Boza hamba kahle bethu. Abantu abaningi babazi ngoSimphiwe. Background yakho OSS, right? LSB igama thini? Sipho. Igama thini khona. Kalelodwa Simphiwe Sipho Into yodwa. But uSipho ngathi igama labantu abadala. Ngidala wena. Udala in which way? Ngidala eminyaka. But awubonakala ubuya sengathi umncane ama 2K ngabukeke lapho. Ngifishane but iminyaka Hambile. Yeah. Awusitshela mfethu ngemvelaphi yakho ufunde kuphi primary up until uzofika high school, and then wasibamba kuphi leyo ukuthi wena kahle ibizo lakho ufuna ukuthi ube udokotela? Ngafike ngafunda Laigona primary kanango Laigona, and then samuva Laigona ngafunde ngeThuli primary 9, and then ngase ngifunde eMchitheke is a high school. Ikuphi la khona bona khona ukuthi ubizo lwakho libize ngoba udokotela, ngoba udokotela wamehlo ungamona befaka ibuku angithi ngakhumbula ukuthi laba sidayisela umuthi wamazinyo abantu wamazinyo labantu abasikhandela izindlu bekhanda o2 room, ekhanda o5 room o7 room o8 room, indle uthi umuntu ufika kubo uno2 room. Njengoba nayo udokotela wamehlo benje uzofika omehlo ngenawo finally is look like wona ufaka ibuku. Sitshela ukuthi why babaphi leyo ukuthi wena kahle kahle ubizo lakho bantu bodokotela wamehlo? Probably matric, because school primary after by pilot. So high school, in the high school after by pilots, but matric lapho ngadecide continue ngizobe optometrist. Was it ini? Optometrist. Optometrist. Yes. Wakufundela kuphi? And then ufuna ukuthi wakufundela kuphi? And then number 2 ngifuna ukwazi ukuthi ukhona nesibhedlela wasebenza ngaphansi kwaso up until uzovule lesakho ese-private. So ngafunda KZN Westville clinic lapha, and there is isibhedlela engasebenza kusona, ngasebenza eBenedictine for 5 years. Yeah, for experience. Ubuye usebenzela for experience kuphela. Experience ne-funding. Basara ngitheka health, so ibasara ngasekumele ngisave iminyaka le bangifundisa yona. Wow. Mina ngisho wapasa kahle from a high school. Awuthi wabesiqengnyana. No, kodwa kwaphaseka. And then they go to the bazar akuthatha akufaka ko esikoleni. Yes. And then wahamba waseva lapha. And then waqala nini ukuthi just to own your ngiqale 20 ngafika ngavula 2016 kanongoma ngisebenza esibhedlela ngizonokugcina, but la uLundi ngiqale 2017. Yes. So the challenges that you faced ngesikhathi uqala ngoba into eqalayo ayiqali kahle. Isiqalo ngiyasazi ukuthi siqala sikhomna ngitshela nje wena waqhubeka apha awakaqedi, but ngiyabona wena a process la yokuqeda khona. I challenges wahlangabezana nabo ngesikhathi uqala.
Ama-challenges okurun i-business, akukho lula run i-business, so if futhi usuka kuwena qala wena so kuba mistakes owenzayo ugcine sekumele uvale ngaleyo ndawo evulile. So you've been there now? Ngayivula i-practice ngaphinde ngayivala. Sure. Because nangihluleka ukuyirun i-practice, so ziningi into kumele uyinake uma urun i-business because akukho lula. Wow, I love that. So isigameko sakho sesibili lesi? Yes. Wow. COVID-19 ifikile ayikaze affect wena? No, COVID doesn't affect. Actually, COVID ngasebenza kakhulu. Wasebenza kakhulu? Ekhaya emakhaya. Ndohlezi emakhaya, so sabona abantu abaningi during COVID. So how do you help? Usiza abantu abakanjani? When it comes to an age, mhlawumbe ukuba usiza abantu kusukela 18 kuya phezulu, 35 ukubhelele noma ogogo abafika sebethayina. Mina ngisabona umntana ngoba uguga nokukhula abantu abadala kuhlukene. No, izifo zamehlo angithi khona ozalwa nazo, khona oyithola ngokukhula bese bakhona masomdala. Yeah. So sibone yonke age group from ingane ezalwa to umuntu omdala. Ake size la kunale age engithanda leyo ukuthi ila khona la benithi ngifuna ukukhuluma ngayo. Hayi ngoba nakhuluma ngokubona ngikuthanda lezokhuluma ngakho lokho. If ukuthi umuntu uphuzile udakiwe awuphuzile nje unokubona izinto sublive ngamehlo wena lo dila ngabo umonakalo usungakanani umuntu ubona ngangqondo akabona ngamehlo unama yeah. So uma uphuzile phazamiseka lapha phezulu engqondweni. Okay. So bese kuphazamiseka engqondweni namehlo bese yaphazamiseka ngalo nje. If ukuthi ngiphuzile ngahamba ngaye ekhaya I drive ngaze ngafika ekhaya mase ngifika ekhaya base ngithi uma ngivuke kuseni ngifike kanjani angisakhumbula ukuthi ngihambe kanjani ngoqeqesho. Umona wenza le Usonakala ukuzengqondweni amehlo basuke evulekile ungalele udriver uyahamba but ingqondo ngendlela esebenza ngayo so ubonakala utshwala usengqondweni bese affecta lezi zinto esebenza ngqondo. Abantu abamisbehave ebedake misbehave ethiwa hayi nakadakiwe lo akadakiwe usuyenkinga inamehlo noma usuyenkinga siphazamisa engqondweni ukuthi nje total ukuthi yonke into ayenza yini nje thina uyayibona so ngasayibona. I believe ukuthi sokuphazamiseka engqondweni amehlo because amehlo asebenza ngengqondo. Amehlo yonke into isuka la ihambe ngama nerves iyele ngemuva engqondweni bese kubuya lokho. Kufana namadlebe yonke into namadlebe awuzwa ngendlebe khona into ekumele ihambe engqondweni iqala before indlebe yakhe izwe. So namehlo into efanayo. Yeah. I wish yikho ukuthi vele sazohambela neyikole. I wish sengathi nami ngaphatha as a package ukuthi sihambele ikole ama high school just ukuthi encourage those ama student abasuke besafunda abasuke befunda ngoba bani kunabantu abangodokotela ubona ukuthi lona udokotela as a gift kodwa bafundelana kodwa bona ukuthi yazi if uthi mhlawumbe ngakufundela 10 times knowledge ilokho ingakwazi ukuthi yandele khona size la emehlweni idlo ngoba lilodwa nje uthola ukuthi umuntu unamehlo awu2 right and then uma eselokho eselimele lodwa ngabe onke ama energy okubuka ngala kubuya ngala abe powerful ngala ngoba like umuntu uma ulimele esandleni sangala amandla abuya abe ngala maningi kuyenzeka lokho noma kuyenzeka nasehlweni. Tell me more about it ukuthi kwenzala kanjani. Ihlelo lodwa melivaleka liyasala lelinye ubuke ngalo and then lijwayele nengqondo yajwayeza khona ethi ama-monocular cues. So ingqondo yakho athi ngokuwa amehlo 2 ukwazi nokubona i-3D distance yonke into ubona ukuthi isitulo lesiphela la ngale khona yini. So mase limele lelodwa ilokho ingqondo iyakwazi ukuthi adjust futhi imove lelodwa bese futhi uyakwazi ukuthi usebenzele lelodwa. That's why abantu abaleshani lelodwa uyakwazi ukuthi license correct because you can still judge the distance ingqondo yalokho adjust. Wow. So uyabona lelodwa kahle. So even abantu laba basuke benza i-license bafike funa lapha. Yes, umuntu mase uzi-license kumele check amehlo kuqala. If uthi failile le license ngabuya kwazi ukuthi afike la. So guys la sikhona just ukuthi nje unipha i-picture. La sikhona sinodokotela Ntshangase. Yes. He's just a young master njengoba nimbuka nje and then wafocus kulokho ayekuthanda ngoba esho ukuthi waqala ukubona as from grade 12 ukuthi isiphiwo sakhe silele kuphi wabona ukuthi yena ufuna ukuthathela nabantu ukuthi alaphe abantu umlapho endabuko kahle kahle manje oyezolile nje kuthiwa umlapho endabuko ulapha abantu welcome to Thuma ngenze ukuthi unenkinga amehlo awubone and usichazela kabanzi futhi nakhona ukuthi kuyenzeka ukuthi uthi uyabuka kanti awubone ingqondo kade ya flash kade wala
kunabantu abanama-senses amaningi ifelele akwazi ukubona even izinto ifelele yabona umelele nje kuthiwa ama-senses amaningi ngabe kuyenzeka lokho nasemehlweni like nje ukuthi uma ulele ukwazi ukuzwa even ukuthatha kunenyoni ekhala lapha but ebusuku we sense more. Understand umbuzo wakho uthi kanjani? Angithi ifulele ebusuku webhala indawo sokuquiet khona bakhona ngifuna ukuya la abantu abasuke bengaboni khona ukuthi umulele ebusuku ifulele ebusuku ubhala amehlo you do have more senses ukwazi ukusenza even into ebingaboni lokhu ebingengezibone nomuntu ngifuna ukuza la ekutheni ukuthi umuntu ongaboni uyibamba kanjani zonke lezi zinto ukuthi kwenzakalani la emhlabeni ongaboni emehlweni yes okay into blind yes I believe ukuthi uma kukhona isense evalekayo enye iba more abantu abaningi abangaboni bane sense of smell serious abanye bane hearing serious so if kukhona isense esi-weak amanye ama-senses aba stronger sure so akazange wazayifundela ke leyo so we want to denomination to go I this kind of ulundi ogijima ama-marathon but akaboni emehlweni yes yamazi ngangezwa ngayo akazange ngambona like direct umuntu engimaziyo the pain ngangayizwa is a person owayedlala ibhola kakhulu owasebuduba owayebona and then wathi nje esefuna grade 12 walapha wabelwa ngabona so waqhubeka wadlala ibhola wabelwa leke ibhola but this time around is a prophet owebhayila wazi ukubona impilo yakho ukuthi yabo if ufike kuyena nje just uvela fika kutshela ukuthi your life la ukhona la but la uyakhona ukwazi ukubona i-forward la uzoyakhona okunye ngingakwazi but abantu abaningi bale into yesintu banakho umuntu mayefika la ethi noshela mina nazi vele lahlupha abantu abadala kanjani so angazi noma ikhona i-relationship yakhona phakathi kokubona emehlweni nabantu abadala abangasekho yazi benze sazohamba ngifike lapho before ngivalile ukuthi how do you fight with izinto efana nalezo ngoba days yabona izulu sikhulu and njengoba umzulu for sure ukhulele ekhaya and then into ezezulu nje izinto zazi leyo ukuthi if uthola umuntu uyafika namhlanje ethi angiboni amehla avuvukele how do you lokhu umsiza kanjani lo abanye kuthiwa mhlawumbe if ngaka umuntu wezulu engakwazi ukuthi hayi nayo impepho egeza ngayo maybe abadala abanjani njani umsiza kanjani umuntu osevukela into kuthola ukuthi ngakabone avuvukele wonke amehla mhlawumbe i-cause yakhona ngadalwa yini nisilokho phela ukuthi kumele senze i-test sibone ukuthi yini i-cause leso sifo leso ubone ukuthi ithini i-treatment yakhona so because most abantu babonayo vele khona i-cause khona ne-treatment khona i-cause khona i-treatment so akujwayelekile lapho ukuthi khona lento akaze ngiyibone so yonke into engiyibonayo emehlweni usually so engazi ukuthi yini i-cause yini i-treatment hayi uphila uNkulunkulu esibusiso sakho mfethu anezo sinikeze umuntu so kulento engasekhona umuntu osomnikezile okulandelana akekho ozalwa yimi but sisaba umncazelo baba omncane senze into efanayo naye sebenza ndawonye. Tell me more about umndeni wabaNtshangase ngathi bonke nje baba yimlaphi yesingisi. Tell me more about them ngoba uzelo ngathi khona nosisi wakho ufuna naye odila with something oyodokotela ufuna khona. Yeah, sifamily enkulu kakhulu. Sikusola ko auntie nobaba sakhula sihlala ndawonye so namanje sihlala ndawonye. But kunalento mhlambe influence ukuthi ubona umuntu omdala kunawe enza something nawe ugcine ungenelo mkhakha lo yakho sibaningi abasekhaya abantu abakahealth. So even engane lezi lokho ezi close to wena abantu okhulena nabo osisi bakho noma amanizi akho abalokho nikhona khona kukhona abantu osisi wakho bani odila with izinto bani perhaps odokotela naye it's your sis usisi wakho uma Ntshangase not perhaps like esintu but did if unenkinga if isandla sakho sibamba sesidedela unomthi usekhaseli ukwenza neurophysiology so kwenza ama test lawo engqondo ukuthi angizobathe ngisho ukuthi ingqondo yona powerhouse yes so yenza ama test engqondo because wenza neurophys so bayakwazi ukubona ukuthi mhlambe mekubuhlungu la inkinga kuphi engqondweni kanjalo kanjalo othi mase nikhuluma lapha yana manihlezi nonke lomndeni kuba language labasana awuthi nje kade kuyisa ilanguage science athi uma ufile nje izivakasho ukuthi nje yena ungavela ulahlele khuluma amagama amakhulu because kwasenzeka no ukuthi nawo bombastic wenza amakhulu sesovala mfethu awona no ukuthi umuntu oyingane willing just to follow you
ukuthi engenze njani not ukuthi ufana social network umuntu ofuna ukuthi nami ngiyafisa ukuba udokotela wamehlo but I don't know ukuthi how will the route about ngithatheni or neyifunda ufana ukuthi ngiyibambile bekungenza ukuthi you have to stick on maths, you have to stick on life science easily finalize mufuna izinto za health nezaka science okay bonke abantu bangama scientists ku department so vele kumele wenze science ne pure maths. I think lokho kubaleke science ne pure maths izona ifundo kumele uzenze. Kuyaphilisa even uthola umsebenzi awukho uyakwazi ukuphila ngaphandle. Uthola umsebenzi ayikho kodwa amene eyibhedlela uyakwazi ukuphila. Uyakwazi ukuvula. Ukusebenza bese uyasebenza. Your last words kubantu abalaleli ababukayo abasazosibuka abasibukileyo noba nenhlahla abasibukayo kumanje ungathini ukubona abantu mhlawumbe abathi sebelahla ithemba wayethanda wayethanda bagcina ngafikanga kulama top schools la afanele ukuthi alandelele lento akathanda ukuyenza ngwagcina ba grade 12 for sure nami ngiyazi ukuthi kunabantu ababe powerful okudlula wena but laba khona bangaphaya. Mina ngihlahla high school ngale group yabangani. There was 5 of us. Sasinalo nalokulangazelela ku-university ukuthi kwenzwani lapha e-university ngoba sahlezi nama prospectors so hlezi sibuka so I think ilokho wasimotivate ukuthi sigcine sifikile lapha khona ingoma kaSjava ayithini konje bayazi flight school kaSjava phela mhlawumbe ngiyazi mesecula ngeke vele akwazi ukucula kodwa khona ingoma kaSjava ethi flight school uthi ingane beqeda ukuzala yes. Before ihambe kumele igaqe and then amqedaqaqeke vele igijima angane umshana KO yes shana KO yes bese ethi babejaha basematheni bonke basale enkundleni yes uma uchecka e-high school abantu abaphumelelayo ilaba bangajaha izinto kusaba high school because most high school kuningi ama drugs amantombazane umfana kanjalo so if you don't majaha high school imvamisa abantu bajwayele ukuphuma high school bephumelele because even after high school impilo isaningi lezo zinto so asikhethe ukuzenza samncane linda nje isikhathi iqede isikole uhambe evarsity kumnandi evarsity high school zonke lezi zinto zenza high school ungazenza even nasevarsity so ukujaha into esikhulula kakhulu simasebancane akusiza ukujaha so abantu abehlisa umoya ingane ezincane bese bephuma na social media ingane ezincane ngiyaqolisa ngoba ne podcast social media ingane iphuma social media all wrong social media right social media wrong kuya ngawo ukuthi into ibuka social media njengoba esha ama lyrics ushaya nje ama lyrics githi ngiyayilandela ngiyakhumbula kodwa ukushaya wona njengoba wathawulalela ngisho ukuthi wow it's a powerful song it's a powerful song and then pause and I thank you so much and then if abantu bafuna ukulandelela mhlawumbe ama social networks bengasola kuphi utholakala kanjani and then la usebenzela khona olundi usebenzela kuphi and then ngithola ngingena lana ngibonile ukuthi usunesikhathi la olundi and use shopping center is whereby la rent khona so high we only figure out ukuthi kunabantu abaphumayo but uhlalile and then ngoba kwangitshela nje before uthi yazi Mahewu akusikhona ukuya kwami kokuqala ukuya kwami kwesibili awusho you learn something from lokho kokuqala kokuqala so this time around usubuye ungamandla apart I don't think ukuthi khona into ezokubeka manje ngibona izitolo ezinkulu lana mfethu ziphuma ihamba athi uzophuma uzohamba but ungahamba asibonge mfethu for ukuthi uhlale la and then uphinde futhi usize kakhulu abobaba nabogogo because lana ngibona ngizwile ukuthi awukhethe iminyaka yabantu lana from ukuthi uncane ongenze ukuthi ulento ongaboni uthole ulokuqeda ukuzala ongenze ukuthi uyithole sewukhulile ongenze ukuthi ngoba lapho sewumdala ke this time around then base ke kashintsha ukuthi ungabona. Thank you boss and then ngifuna ukwazi ama social network ama social media ukuthi utholakala kanjani abantu bafuna ukulandela abantu abafuna ukuza la bezosizakala bengeza kuphi. Sine page ku Facebook Ntshangase optometrist. Ntshangase optometrist on Facebook. Kuzobhala lana phansi Yes and then la shop number 61 bayawazi ushwama next to ushwama la opposite to Captain like base game what is a game ukuyazi ukuthi kuphi game oluthi so bothola lesa game then abantu balula ukuthi bethole indaba ngaseshwama yes opposite no Captain nizwe inamba for WhatsApp ngale ukuthi ngathi khona number WhatsApp it's on Facebook as well so mongena page in Facebook yakwazi ukuklikha lapha WhatsApp and then automatically phakathi Bafethu, thank you so much for having us. Ngoba lokade lokusihlezi nje sifuna ukwazi with this
legends ngoba we do have ama legend la, we do have ama legend athi wona wasoze agive up ayophila impilo la afuna ukuyiphila up until baze basho bengafuni nje ukuthi beyibekele phansi bethi ngoba nakho umsebenzi ayekho mfethu ngizohlala ekhaya mina ngino gap year abafuna ama gap year bathi bayayala balela for what they want abafuna ukuthi iphile bafuna ukuyiphila emhlabeni angisho ukuthi la khona uhappy la khona uzosiza abantu nje vele sengama blessings lokho kodwa and yamthanda uNkulunkulu lento noma ngikhola mina ukuza mina danko